Li Tirkiye piştî serdana Serokkomarê Tirkiye Erdogan bo Rûsyayê û hevdîtina li gel Vladimir Putin rêkeftina Edeneyê carek din bûye rojev. û eger heye ku pêwendiyên Tirkiye û Sûriye ku ew 8 sal zêdetir bi temamî têk çûne li ser bingêha vê rêkeftinê dest pê bikin. Peymana Edenê ku di navbera Tirkiye û Sûriye de sala 1998 hatibû imzakirin, Serokê Rûsyayê Putin ji nû ve anî rojevê. Ev peyman bi armanca li Sûriye derxistin û girtina kampên PKK hatibû imzakirin û di sala 2010 de hatibû berfirekirin. Lêbelê di sala 2011 de bi destpêkirina şerê navxweyî yê Sûriye û piştewaniya Tirkiye bo hêzên muxalif ev rêkeftin nehatibû karîgerkirin û têk çûbû. Bi bîrxistina Putin rêkeftina Edeneyê niha di rojava pisporên Tirkiye de mijara sereke ye û li gorî hem pisporan bi vê rêkeftinê Rusya dixwaze ku du armancê xwe karîger bikin. Putin'in bunu gündeme getirmesinin esas hedefi aslında ببیرخستنا رکفتنا ادنای ارمانجا سرکیا پوتن ده اساسی خودم جارا ادلبیه جبر کل ادلبیه رخصنا نصره هر کود چپ حزبه جبر و چنده پوتن جه ترکیه را دبیجه کوب اسد را لسروی دوری اپراسیونه که هف بش بگوینه جبر کل گوری رکفتنا ادنای ترکیه و حکومت سوریه دجی رخصنا تروری ده بهفرا تیب کشن هر و روسیه خوازه راست ترکیه و اسد بینه بالهف لبالي أفيك نهي صانج بركو تركيا نها هبونا أسد قبول ناكا. پشتی کو امریکای د 19 برفانبارê de biryara ji Sûriyê vekişînê dabû, behsa devereke evle ango tampon kiribû. Amerîkayê bi vê hewla xwe hindik ve ji Tirkiye nêzîkê xwe kiribû û vekişîna xwe ya li Sûriyê jî dabû paş. Ji ber vê çendê hem paspor jê dibêjin ku Moskowê beramberê vê hewla Washingtonê rêkeftina Edeneyê bi bîr xistiye û ev gava Rûsyayê bo Tirkiye jî erêniye. Şimdi Rusya orada üstünü almış. Zaten etkili durumda. روسیا سوریه پهزه و تکلیه بسات رجی خورتن. روسیا به بیرخستنا رکفنا دنایه تخوازی حول عباقرنا دورک اوله یا امریکای تک ببه و داخوازن ترکیه جی پک بینه. او رکفتن پیشی اپراسیون ترکیه انسر من بی جوروشلات جمع فرات جیوت که. جبر و چنده حتی ها اف اپراسیون نهات بندست بکرن. ایدی همو کستزانه کو لسوریه رژیمک هیا و گرب کاریگر کرنا و رکفتن ترکیه نزیک اسات ببه اپراسیون ترکیه جی دمک نزده دست بکن. لگوری پیمان ادنی یا 20 جودمه سال 1998 hatibû imzakirin û di sala 2010 de hatibû berfirekirin, Sûriye û Tirkiye li dijî rêxistinên terorî û parastina sînoran dê hevkariya hev bikirane. Li gel serokê PKK Abdullah Öcalan dê hemû endamên PKK bihatine derxistin ji Sûriyê û kampên wan dê bihatine girtin. Her wiha Tirkiye jî bi biryar û erêkirina Esad dikare heta 5 û 15 kilometreyan derbasî nava xeka Sûriyê bibe ji bo parastina sînorên xwe. Lêbelî niha Tirkiye hebûna Esad qebûl neke û Esad jî Tirkiye weke piştewanê rêxistinên terorî binav dikin. Di vê rewşa alojê heyî de piştî 8 salan Tirkiye dê carek din bi Esad re rûne ser masê yanna, rojên bê de ew yek dê zêdetir were nîqaş kirin. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Ankara.